nasa chuan tuna hian RC thar thalak an nei le to a ti chuan he RC hi a hminga MYCN 18 an phua ani hei hi RC landan chu ania nasa report atanga landanin he RC hi khovela tanga ala zong chu light year sangriat vel ani he RC hian ngai ven alo na chan pakhat chu alandan hian Bible Quran le thuziak nam taka vantir ko telandan nen ainan wang ania ichuan Bible in vantir ko asoi hi seraphim ani tuna thalaki alelam tontuna khaikin na ania Bible in seraphim asoi le nasa in tuna an report hian in anna lian deuh mai an nei ani Bible chuan vantir ko hian alai taka mit ang tak anei ni na tarnanga achung lam anhoi lam le ale lam ton ton chu thalian takin a hual vel vek ani he thla hi Bible in azia dan chuan a eng ema he nge hi tuna na sain an mu chu nen ainang tak zet ani thalaki kan en chuan mit sing eng tak mai chu auma akara hian mit mu lian vak lo chu ombok ani scientific lampang thil baka hian zirchiang tu tam tak te chuan MYCN 18 nen hian in an na lian tak ane ni anti atha hi aeng ema alai mu hi vantir ko seraphim tenen chuan ainang view nin an soibok scientist lampangin he MYCN 18 hian vantir ko nen ain an thu soi chuak lem lo ma sela Christian tele mitam takin Bible seraphim nge ni an ring tlat thung nasa report atanga landanin MYCN 18 hi hourglass nebula tipua shiat ani hei hi nasa Hubble Space Telescope mga lakfu ania he cosmic thilmak hian tunthleng hian mitam tak ngai ven ala hlo ani chuan he MYCN 18 hi engin nge tidang lambik ta le he planetary nebula hi RC thito atanga gas in siamin asiam ania hourglass shape ni in achungchang hi ama tang tuin ngai ven alo hlo to ani he RC hi RC satlia ni in alang lova bollo noi tanga in siamani arin omlo bok nasa hian information hi kimchang takin mi puite hne na an puang zar ngai lova scientific theory lampang anti chuak thina Bible zirchian nen asang hlau thong nasa hian Bible an ringkherlo mai theya mase an thil mu chua tam takhi Bible ne na inzom na nei thil hania ni masela an ma ni ngein scientific soifia na hi pek an du thin thong ani ti chuan heilo po hi arsidang Bible soine na inang deuh mai aom lea ofenem dia shiat ani ti chuan hei hi RC landan chu hania nu pakhat chuan video ala in RC hi biak tum ani Can you hear me? Jesus loves me. And then it just starts reacting for Oh, some you know reason. Jesus. You know Jesus. Jesus is awesome, isn't he? min she theyem i suan min mangai ati rual rolin chan let na amhuzui ngal mi chen khat puin 3D animation mangin vantir ko landan chu an lo siam le to bok hei hi vantir ko chu ni ya RC an mu chu anen khan ainang hle kan muang hian pian mang anei boka mi ringot po hi anga khup maya motor ke ang pian mang anei bok tuna kan en mek nen po hian ainang khup maya tiang hian akwal vel vek boka isuam ning an soi phei chuan chan let na an mungal nge nge ani Bible in a soi vantil ko chu hetiang ang vel tur hi ninge tur ani mit molian tak mai alai taka oma thlaringot po hi nga tak hi hanerangot mai
NASA in thalak an ser nen kan khai khin chuan in an na tam tak anei ni in a hriat thei ani heng thil te hi van bo ruak zau taka mu theya lo shim shim po hi thil mak tak ani shim shim bok ole NASA in tuna thalak thar anon pho chu tak RC van bo ruak zau taka mun hla taka an lak fu hi van tir ko Bible in seraphim ati chu ani yin iring ve em ingai dan comment section lama mino shetir ve don nia ole tuna ve thung chuan interstellar object chungchang hi kan tarlang vele donanga he thil thleng hi tunai dewa ngai ven a hlo khop maya 31 at last dia shiathi interstellar object wang tak mai ania tunai dewa headline sang aron lu na sa a achan chu he thil thleng hian mitam tak ngai ven aron hlo chho wang ani July ni khat kumzan hi somni panga khan he interstellar object hi mu chua ania interstellar object khovel ron tlo tura an mu chua to chuan pathum na ania tuna hian chak tak mai kan galaxy lampan hian aron thlok mek ni in tarlan ani comet 31 Atlas hi an rin dan chuan interstellar object lian tak mai ani an ringa chen kha chuanin comet RC thok ani an rin tho lai hian alien spacecraft alien te thlo na ni an ring bok ani Harvard astrophysicist Avi Loeb chuan he interstellar object hi alien spacecraft ani theina lai om tein asoya asan chu cosmic intelligence manga thuam ani wang ani 31 Atlas hi tuna hian an solar system lampan hian aron thlok mek niin news an reporta scientist ta chon tuna hian khoi chin nge aron thlen to ti chu uluk takin an chui mek zel bok ani kan khovel ba ka hian Mars Jupiter le Venus na ya te po aron thlok do niin tarlan ani bok tin kumin November thatop lampanga hian ni nai theyang bera a thlok do niin reporta chuan alang ani he interstellar object 31 Atlas hi a thlo chak zong chu darkar khata mel noi khat sing thuma chakin aron thloka 10 kilometer ang zonga kan sia thiam thei dan tur chuan darkar khata kilometer noi ni sing khat anga chakin tuna hian ni lampang pan hian aron thlok mek ani report atanga landanin he interstellar object 31 Atlas hi mel sari kilometer ang zongin kilometer som pakhat le point nia lai ni in antarlanga hi interstellar object an mu chu to chuan alien ber ani thu Vera C Rubin observatory chuan antarlang ani he interstellar object lian tak mai hi an mu chu theina chan chu Covela telescope lian ber an man tangkai wang ani thu researcher ta chuan an soi ani tu thleng hian interstellar object hi tuna kan soi ba ka hian pani mu chu ani to a one eye amumu asteroid hi kumsan hi som pasari khan mu chu ania ti chuan two eye Borisov hi comet ni in kumsan hi som pako khan mu chu ani astronomer ten an rin danin he interstellar object pani te hi kan solar system a hian anron thlo hun lai shiat chu asilovin tiang hian min thlo belta ni an ring amumu hi an rin danin 0.4 kilometer a lai ani an ringa alen dan hi chiang takin shiat an lo chuti line comet Borisov ero kilometer khat vela lai tura ngai ani omjia chu tuna hian 31 Atlas hi interstellar object an mu chua to chuan alien ber tura ngai ani amero chu mithiam ten alien thlona ni an rin kan talan thei chu ania tuna hian kan khovel lampanin he interstellar object hi aron thlok meka kumin November thavela phei chuan ni bulakhian a thlok do niin an dalang nge ani ole khang te kha tu video wa kan talan thei thil sang te chu ani e